Maikanem Abilin. Tinapalabas kinamat dabat kentungan ni Victor aging ga nakadanon daytoy iti karayan. Paltugan ko man nitungan iti timpuak ni Victor iti napaggas adisuor. Gapo iti dayta binaybayanen dabat kentungan. Nagdandanag met daami ken lando. Gapo iti di isasangpet ni Victor. Gapo iti dayta nagpatulong ni Ella kada igme tapno sa pulanda ni Victor. Itagagayem at tuwin tituloy tinobela tayo anapauluan. Maikanem Abilin. Naiturog ko gaya man, ti panangururay ko ka na Victor. Parbangon gaya man. Hanggang mapingawan pa lang. Hello! Hello! Nigmi. Mabit lang! Igmi, apay nga ita ka lang. Parbangon nan. Kaya't ka di asawan day tang aging ga ita ti panang sapsapulyo ka ni Victor. Kunila! Kat, anya ti madamag. Nasapulan nyo, ha? Nasapulan nyo? Nakadanon ka na, yung kahit tidak kalakarayan. Kat Anya? Anya ti napasamak, Igmi. Nakita yun ni Victor. madingit ak ila. Agam di minakita ni Victor. Anya? Adoy tilugaw, apok. Sige, kanamday to'y. Di ka agwing-iwing nga kasta, apok. Di ka agbutang. Tasan kami ada ka sa tao. Sino kayo? Nasarakan na ka nila kay ijay igit ti karayan. Idi agawid ko mana na panangayo. Awan puot mo kano anakita na itiigid ti karayan. Pinakatan na ka itiwagas nga muna. Tapno agsubli ti puot mo. Malagip kan tinapasama kanyak. Nakaapsot ka idi kalman. Nga uray adan puot mo, apok. Anay ko? Di ka agpersa. Ada sugat ta sa akam. Ada matanin kabil mi nga agas. Tinapalan mi iti bulbulong at tinagtag mi. Bulbulong nga makagas. Ala, kanam da ito'y alugaw, apok. Iti kasta, pumigsa ka. Unang bakit? Kumusta tayo barito ngayon sa lakan ka? Nasaya aten. Pinakan ko iti lugaw. Ay, kaasimot day jay barito. Sino nga tate akin anak? Apay nga day ti igid ti karayan iti day di agundaway. Sakit nagado ti garumyad na. Kang runaan ti sugat iti saka na. Tari patuwa man na imbag bakit? Kaasimot. Tainton pumigsa. Kasarita taan na imbag. Wan lakay. Nasingpat mata pa rito iti panagkitak. Apay nga day ti igit ti dakkel akarayan nga awan puot na. Ay, kastulatan ti akam ta bakit? Ti mangsalsalbar kadagi ti makita ta anayanod iti karayan. Kaadwan na idi kat intinag dagiti kabusor ta. Ngam pasigmat anasisingpait dagiti makitkita ta. May salbar ta. Gapwanan dagiti managdakdakas lakay. No adda ti mangbusor kadakwada.
ipaanod dalatan ni ti karayan. Isuwa ka simot dagiti biktimada. Nangruna dagiti di na ammo ti aglangoy. Wen nga rod. Ket ita. At damanin nasarakan ta. Ket barito pa'y. Lando, aging ka ito. Awan pa'y lang ni Victor. Gap-gapok kaya siyan day-day. Katawan pa'y lang. Ano na ta, tinapasamak kun ko na. Sapay kumata, sana pumudno ti aday ti panunot ko. Nga niya. Mga no pinatay da. Ha? Madandanagan akmat ami. Saan kumamat, Lando? Saan kumamat? Agawit ko man ni Victor. Saan kumaanatay? Apay nagbasit kayo nga trabaho. Ayan, dagiti daduma! Hoy! Diablo kayo! Apay adi kayo sumungbat? Ayan, dagiti daduma kakadwayo! Kan ayan nela at dadauliyo! Awan ni Ela, senyora. Sapsapulan na tayo tarakan na aparitaw. Anya. Katda kayo! Apay nagbasit kayo! Ayan, dagiti kakadwayo! Tinulong daan nagsapol, senyora. Salbag kayo amin! Apay at diyo pinaritan ida! Apay, mabaybayadan kayo aya sa bali abba nagtias asikaso nyo! Salbag kayo amin! Awan pa'y amuyo! Gap-gapok iji asyenda, Simon. Ha! Kasjay gayam ti aramiden ni Ella. Apay, matangtangdanan ka di tapno sa pulen na laang titaraken na abarito? Anya tigat mo sawan, Anita. Awan ni Ella iji kataltalunan. Kan intagad na pa'y dagiti daduma trabahador. Tapno laang sa pulen da titaraken na abarito. Anya? Bagbagaam ni Ella. Ang mga nadyak makapagtepal kat. Dakas ti aramidak kan kwa na. Sige. Mapana kita matlang ija asyenda. Kita nuan niya ti parikot ijay. Ikam iti leksyon da ijay nga Ella. Tano saan na? Siyak ti mangtad iti leksyon kan kwa na. Opay, anya tinapasamak. Apay akas lang nabambanog ka? Senyor, ni Victor, di pa'y lakal man nasapsapulan mi, kat di mi matan masapulan. Susweldoan kayo tapno agtrabaho. Saan ket ano anya laditan ti araramidan nyo? Awan bibiyang ko ni Victor. Aramidam ti sabali abanag. Kalpasan ti trabaho. Nalawag. Wen, senyor. Mala, agtrabaho kayon. Wen, senyor. Mas daawak igmi. Kaslay mistriktong matan ni senyor kanya kita. Sigod naman nakaawat ni senyor. Nga mapaya dinak maawatan ita. Talaga mo takas ta ti ugali ni senyor. Sana maawatan ti ugali na. Nudaduma, nasimpait. Nudaduma, naranggas. Masapuro aja kayat na lang ti matungpal. Unay mat naminan ni Victor. Napnapanan na nga tangamin. Ila, amangan mo't no natayon. Saan? Saan na puno na taigmi? Ngamen, mamin anaw kas ti mapaspasamak ila. Agsapul kami iti mapukpukaw a tao. Tagayam, natayon. Saan? Saan, Igmi? Hindi ka agsurita iti kasta. Saan anatay ni Victor? Pangaasim, Igmi. Tulungan nagpamamanan amang sapul kan kuana. Sige, sapulon tayo maran. Kalpasan ti trabaho tayo dito kataltalunan. Bart, mapan kayo itay di asyenda. Kitaan nyo no anya ti mapaspasama ki Jaya. Saan nga mi na mapagtalkan day Jay nga Ella?
Sa bali ngamin ti aramidan na. Wan, madam. No makita yung nga agsadot-sadot dagiti trabahador. Dosain nyo ida! Matungpal, madam. Nang rona day dyan nga ela. No kasapulan na dosain. Aramidam! Sige kakadwa. Saya atan nyo ti trabaho yo. Adda sumungad ang nakakabalyo. Kat dagiti pasurot da senyor dagita. Aggagat kayo Di kay agtugtugaw latan. Ay, aday tadan. Asidagdan. Dabat kantong anda kita. Anya nga tati ibagada. Apay, Ella. Anya ti parikotyo ditoy. Imbaon na kami ni madam, tapno umay da kayo kitaan. Awan. Awan parikot mi ditoy. Aramidak ti trabahok. Napudno ak iti trabahok. Isu asana nas kan akitaan da kami. Kastaman ti kayat ko kan ka, Ella. Talaga apalaban ka. At da panunot mi Bart. Ammo mi amatangtangdanan kami. Isu amasapul mat nga agtrabaho kami iti husto. Awan mat gayam parikot ditoy. Tungan! Mamantan! Andas! Ella, umay kan to sarong karan, ha? Mabantan, tungan! Kasta tinapasama kanyak, ina. Ama, naigalisak. Isu anat nagak iti disuor. Kunak no nataya kon. Ngam saan mat gayam. Nagaasat ka pailaeng, apok. Asino ka di dagiti dadakkel mo? Awanin dadakkel ko. Agmay-may sa ako ni tiday ito'y abiyag, ama. Ay, kasta ka de. Kaasi ka mo't. Kayat mo ka di ti agsubli iti naggapuam? Kwa? Isubli da ka iti naggapwam, apok. No, kayat mo ti agsubli. Kwa, ina? Saanan? Jak kayaten? Kayat mo ti agnaod dito'y ayan me. Ala, nula kita makaanos ka dito, oy. Makipagnaid kalatan ka na kami. Agyaman na kama? Apok, anya itayan tay nagan mo. Victor tinagan ko? Victor Monteverde? Ay, nagpintas tinagan mo, apok. Anya ti kayat mo asawan itay. Nga awanan dagiti dadakkel mo, apok. Natayin tinak. Agraman ti apong ko amang ipatpatag kanyak. Awan dan. Pimusay dan. Kasi kamot nga ron no kasta, apok. Nala, sapay ko mata makaanos ka dito'y ayan me. Kat agbayag ka dito'y. Ato'y ti kamote, apok. Mangan ka. Kan uminom kamatan iti daytoy inluto ka kape. Bagas akinirog dayta. Agyaman ak ina. Mangan kalatawan. Tapno daras nga agsuble ti pigsam. Naimbag kayo unay kanyak ina. Agyaman ak kada kayo. Awanan niya man na, apok. Anya, kumustan ti sugat mo? Naapgas pa ilang ina. Naala nga road. Mangan kalata itinaling ta kamote. Kat kabayatan ti panangan mo. Inak mangipaburek iti bulong ti bayabas. Ta ugasan ta day ta sugat mo. Wen ina.
Asikaswan ta day kasugat mo. Nasken nga agimbaga dagos. Agyaman at ina. Victor! 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 Lando, idoloy tapok kawan ni Victor. Amangan mo't nga adasugad na. Kat adalahang dita anak kaida iti karuruutan. Adi na mayawit ti bagina. Oo nami. Victor! Sa dino ti ayan mo! Victor! Sa dino tayan mo! Oh my God, mapantay ti Deja abanda. Ijay tapok kawan. Sige, sumursurot at kang kani. Sige. Agtugaw ka, Bart. Agyaman at Ella. Ella, adda man damagakan ka. Apay ka diya kasta tilangam. Kasla adda parikot mo. Ako? Umisam ka mat Tapno damot ganas ko amang sarsarong karakan ka. Bart, dakkel ti parikot ko. Ni Victor. Anya? Mapukpukaw ni Victor. Napatag kanyak tayo diyang ubing. Iso ang matandanagan ako na tapay adi mo tan sumangsangpat. Ni Victor. Tay barito akinamat mi. Katimpuak. Iti disoor. Matulungan na ka di amang sapul kan ko na, Bart. Ha? No matulungan na. Bigbigak nga utang ko ana imbaga nakam kan ka. Kat ikarig. Song batak to ti ayat mo. Anya? Anya ti aramidan ni Bart, iti daytanay baga ni Ella kenkwana. Gagayem, diyo liwana denggen tituloy tinobela tayo ana paulwan. Maikanem Abiling! Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon, Jun Ributazo. Sound effects, Glenn Binawe. Technical ken musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. May kanam abilin!